Султан Раев, Топурақ, әңгіме. Мурат апасының ақырқы сөзін ұқпай қалды. Алысқы Швецияда иш сапармен жүрген. Мурат ұзақ жолғы сапар тартар алдында ошқы келіп, апасының жанында көпке отырған. Жарым жылдан бері төшекте ұзап жатып қалған апасының ақвалы күнден күнге орылып, өңі өчіп, құп-қу тартып, жақ еті шылынып түсті. Құмсарған жүзінде тирүүліктің ізі өчіп баратқандай сезілді. Ереңі сос. Ара чолы еріндері бөлік-бөлік етеді. Ечінде жыландай ұйып жатқан орунun зардабы жанын жан алдырбай қату іштен бұрап, ертелі кеч он тотып шығады. Дүйнөсү чарқ айланған кемпірде ажал тұшап, сары чырмоқтай жабышты. Көзін жұмсіле көрген ақтығы шүйдірімдей құлап, жұмылған көздің қарегіне ұйыл қойды. Алып ұрышқан өмір бұлыттай илап, ұзын түш жадында көз жаштай құлап, өткін месал төгіп өтті. Ушыл аралықта шамалдай сапырған булыққан ойлары асылып тұрады. Көн алыс сайған ине да дене чиралтып, деміне дем қошалбады. Мурат апасының қолын қармады. Ұзын арық манжалардың сүлі қачқанын сезді ал. Жарым жылдан бері апасының денесінде тирүүлік менен өлімнің қармашы жүріп келеді. Керебетке жауышқан денесі оңой менен оңдырбай қалды сияғы. Көн алыс 3 мал сайылған ине жан қашайтқан орыны бір азға тыным алдыратта, қайрадан іле түн бойы он тотып шығады. Таңырты келген даргер да апасының айланшықта отырған қыздарына алысқа сапарулап жатқан Мұратқа кеп ачығын айтқан. Ашып барса, 2 жұмалық өмірі қалды деп. Бұл сөзді ұққанда ортончы қарындашы зеркіре ойлап жіберген. Қалда алыста үй бүлесіменен Орусияға иш артынан кетіп, апасының оор авалына чыдабай барын таштап бір жұмадан бері ушерді. Апасының қашында. Бүтпеген бұ жашы оның арманына, көрі қаттын айынан алыста өтіп атқан тұрмышына кейіп, жаныңдан шықпай жатсам қана дегендей өксіп, отыры өн қыры ойлап алады. Азырда доктордың айтқаны кейішке түшірді. Хачу ойлатты. Қыз кіші енеге жақын болорын Мурат сезіп тұрды. Үйі жаның дезет. Еркек кіші жүрегі мерезірек болуы, апасының бұ ақуалына жан үріп кейін албай, түк үйріліп түше албады. Апасы уол қыз арасынан Мұратты айрықша жақшы көрер эле. Авал ким еркек балаға болған мамиле ушындайбы. Қайран апасы аға бір башқа жанын чабып, үйге келген сайын садақың болайын деген сөзі оозынан түшпейділі. Аға аспейт мамиле қылар эле. Мурат 50-ден ашса да енеге баяғыдай эле баладай сезілчүбі, же уолдун орды қыздардан башқабы. Апасы бойлу сөйік сақты аял эле. Естесе, апасының бұға тейре оғырғанын, жаны жер тартып бөк түшіп жатып қалғанын естей албады. Апасы тіричілікке тың аял эле. Өткен күндер дем күчін ұрдап, төшекті чүкөдөй кемпір жатты. Бұл кемпір жашында ұрғачының өңдөсі, кебетесі келішкен ажарлуу жан эле. Анын бары қақымдай учуп, қалтардай қара чаштарын буақ басып, кенептей құп-қу, көзінде жарғы жоқ. Мұрдағы жолы келгенде апасы алда қанша тың, сөзге чирақ алған емес, ала-қуал сұрап, қиыла тирик көрінген. Азырқыдан бір аз алдуырақ эле, теле чалыштабай, күрмөге келіп, кеп сөзге жарап тұрған. Қандайсың садағың болайыным, бала чақаң тынчпы, хаялың демдөбі, деп шыпшына алсы сөйлеген. Бұсам апасы оймүйіз тартып отырған қыздарына қайрылып, сілер бір азға ешке чыға тұрғыла, ағыңырға айтар кебім бар, дегендей ишарат берген. Қыздар да бұл сөзге тақат бербей, орнынан қозғылып сыртқа шықты. Бөлмеде екеуі қалды. Апасының ары қолдары уолының қолын қармады да, демі суып баратқан оозына уолының қолын жақындатып, жансыз еріндеріменен жыттап ақырын өпті. Құрыға көпті. Ал апасының самайынан жыттап, қолыменен аппақ шаштарынан сылап, енесінің бұрышты маңдайынан сүйді. Ене уолының қолын бекем, алсыз, тамыр ташына тепкен ипичке манчалары менен қысып,
Qurgaq erinderi menen Murattın kolun öptü. Kusalı öptü. Uşu sağım eninin gözünün sımaptay jaş başbakta. Göz kudugu eva kurgap kalgan apası bu жылтыр jaşты jan tamırdan sığıp çıkkanday boldu. Eki sımaptay göz jaşı. Улuna bulgun bütkül enelik kusasın tögübeygendey göründü ağa. Apası ün çıgarbay, içinen koygul gözünün jaş çıgarbay kıynal uyladı. Denesi de bölk etken jok. Ünsüz ıyladı. Улунун көзүнөн каканактаган жаш керектен бери сыртка чыга албай койду. Экөө бир паска уюп калды. Эне көз караш менен сүйлөдү. Улунун не деп айтар сөзү оозунан чыгып, сай сөөгү сыздабыйды. Энеси бир-эки сөз айтууга күчүн жыйнады. Кудайга ыраазымын. Өлбөстүн күнүн көрүп, өчпөстүн отун жактым. Баарына кайылмын, баарына ыраазымын. Кемпирдин үнү алсыз кысылды. Мен жаратканыма керек болуп калдым окшойт. Абасы бу тарткылыкка моюн сунгандай мусапыр кейиптенди. Мова. Кемпир муштумдай башын өйдө жакка карай буруп, жастыктын алдын кара, сага аманатым бар эле, деди. Кемпир бир аз башын көтөргөнгө аракет жасады. Ал колун жастыктын алдына салды. Колуна кичинекей калтача урунду. Ал калтачаны алды. Эчин ач, деди кемпир. Ал калтачанын жибин тартып оозун ачты. Бу калтачада алакандай топурак экен. Топурак. Ал бул сөздү билдирбей кайрып алды. Бу топуракты, деди кемпир дармансыз. Бир ай мурда Алайга Кабылан көлгө барганда алып келгем, деди апасы. Ата конушумун топурагы улум. Жаман айтпай жакшы жок. Ичер суум түгөнүп, кокос ары бурулуп кетсем, жайыма ушу бир уш топуракты таштап кой, деди кысылган үнү менен. Бу ата конуштун топурагы, өлгөндө топурак суутат улум. Калтачыдагы топуракты ал бекем карма бакырын жыттап да көргөн. Ал бу топурактан жытты да, апасы не себептен калтага бекемдеп салып алганын түшүнбөдү. Көз али түрөсүндө эле о дүйнө камданып алганын түшүнбөдү. Мурат апасынын кашында көңүмгө дейрип отурду. Топуракты плащынын оң чөнтөгүнө салып, апасынын көңүлүн көтөрөйүн дедиби, орунсуз тамашалашты. Апа, мен келгиче өлбөй тур, деди. Кемпир акырын шымшынды. Ажагы Кудайдан балам. Өткөн өмүр, өчкөн от. Өзүң аман эсен барып кел, деди да ары колун алаканчыса көтөрүп бата кылды. Үнсүз «Омин» деп бата берди. Мурат апасы менен коштошту да өңү көгүлтүр тартып бараткан апасын дагы бир ирет тиктеп алды. Эне бала үнсүздүккө арбалган көз караш менен акыркы жолу жүз чайып турганын сезип турушса да, аны билдирбегенге аракет кылды. Оюнун түбү от болуп турду. Үмүт, көрүмүт ушу. Кемпир акырын гана макул дегендей жансыз ээк какты. Мурат негедир бир уш топуракты өзү менен кошо бишекке алып кеткен. Ал алыста жүргөндө таң эрте апасынын үзүлгөнүн укту. Аны да Муратка аялы кабарлады. Аялы менен кыска гана сүйлөштү да түз Стокгольмдон Москвага, Москвадан Ошко учаарын айтты. Келинчеги Бишкектен Ошко карай жол алмак болду. Алыста жүргөн балдары жетип келсин дегентейде апасынын сөөгүн бир күн кармады. Мурат кеч эңир аралаш жердин бир бурчунан Кара сууга жетип келди. Россияда жүргөн бир туугандар да бу жерде экен, карындаштарынын үнү кулак тунутуп, «Апа, жаным апа» деп азалуу да, кайгылуу да чыгып, армандуу ыйлап жатты. Кичинекей карындашы кошоп апасын жоктойт, анын үнү баарынан бийик чыгып жатты. Мурат апасынын сөөгү жаткан боз үйгө киргенде, сөөк башындагы карындаштарынын ые күчөдү. Апасы жаткан керебетке тизелеп кулады. Колу менен апасынын жансыз жасатын кыса кармап, өнү бою титиреп кетти. Ыйык кургак чыкты. Көзүнөн жашы качып турду. Бу эртегилердин бирөө апасынын жүзүн ачты. Көзү жумулган, улуу уйкуга кеткен апасынын жүзү ага ажарлуу тартылды. Ошо жүзүндөгү ажары
Ulu uyku baskan alamga apaсын jetelep baratты. Apasının uğurtunda ölümgö baş urgan belgisizlik turdu. Erkek söz işten sızdaydı. Gözüne jaş, gömököyüne ökürük gelfey boluğup turdu Murat. Ökür alvay, ünü boluğup, dene boyun karaktagan bir güç, kaygı kasireti anın içindeki iriğin jaralbay turdu. Tаңырда апасын жерге берерде баяғы қалтачадағы топырақчы адына келді. Апасының аманаты. Суық қабарту ғар менен көңілінен бар көтеріліп кетіптір. Кече түн аялын айтып қойса, алдылы ошол қалтачын ала келмек. Апасының сөөгін түшкө барып чыгарат. Ал шаарда қалған 10 жашар қызына телефон çaldı. Шаарда өсіп қалған қызына ежелеп атып араң түшүндүрдү. Калтачага салынган топуракты ал жумушчу столунун ылдыйкы кутучасына салган эле кызы араң тапты. «Папа, а что делать с этой глиной? Это же глина», — деди кызы. Ушул күнү таң эрте шопур дагы учмак бу жакка. Ал шопуруна телефон çalды да үйүнө барса кызы ага бирдемке берерин айтты. Эмне экенин эжелеп түшүндүрбөдү. Аны сөзсүз ала кел, деди кызга. Түш чамалар шопуру жетип келди. Апасын сууга алып жаназасы окулду. Сөөктү эркектер желкеге алары менен кыздардын ыйы катуу чыкты. Бу ый бир тууган карындаштарынын ыйы. Көпчүлүк сөөктү желкеге көтөрүп, мазарды карай бет алды. Мурат айылдын көрүстөнүнө жетер жеткиче апасынын сөөгү коюлган табутту көтөрүп барды. Желкесинен түшүрбөдү. Эч ким менен алмашкан да жок. Куран окулуп сөөктү көргө койду. Эң болу ал баягы калтачадагы топуракты жайга салды. Салардан алдын алакандагы топуракта баягы апасын сыгаак кучактап жытын искегендей топуракты жыттады. Топурактын жытын эми сезди ал. Бу топуракта апасынын жыты бардай сезилди. Ал биринчи жолу топурактын жытын сезди. Топурак апасы жыттанды. Жайга топурак сыла баштады. Колу менен жаңы эле казылган жайдын топурагынан да ууштап алып, сөөк жаткан казанакка таштады. Шиленкен топурак жайга толуп чыкты. Уулу эми түшүндү. Көрсө, ата конуштун ыйык топурагын койнуна кысып жатайын деген тура. Мурат апасынын «Топурак сенден буйрусун уулум» деген абалкы сөзүнүн маанисин эми болгоду. Апасынын өткөнүнө жыл айланды. Турмуш өз нугу менен өтүп жатты. Бу сапар ал иш менен Жапонияга келди. Күнчыгыш өлкөсүндөгү бир жума көз ачып жумгуча учкан куштай зымырап өтүп кетти. Жапонияны кандай элестетсе, ошондой эле экен. А бирок өз көзү менен көргөндө ал ойлогондон да бу өлкө башкача таасир калтырды. Кетер күнү Токиодон 200 чакырымдай алыс турган ыйык Фудзи тоосуна барып келүүнү чечти. Бу тоо тууралуу көп уккан, көп окуган. Атактуу жапон сүрөтчүсү Кацусика Хокусайдын Фудзинин 36 көрүнүшү сүрөт түрмөгү жөнүндө эчен ирет окубады. Сүрөтчүнүн бу ыйык тоого болгон сүйүүсү түбөлүк символундай көрүнөр эле. Те алыстан Фудзи апасы койнуна ыйык топурагын кысып жаткан алай тоолоруна окшоп кетти. Фудзини жапондор ыйык тоо катары таберик тутат. Ошол тоого зыяратка келген ар бир жапон көкүрөктөгү сырын төгүп, арманын арылтып, жакшылык ниетин байытып кетет. Хокусай Фудзинин туш тарабынан тарткандай эле бу тоону кай жагынан караба улуу сырды катып жаткан купуя дүйнөгө окшойт. Таң эрте жапондор Фудзиден күндү тосот, уясынан чыккан алуу күн Фудзиден көтөрүлүп, батышка карай жолулап кетет. Анын жолу бийик тоолуу, ак кар, көк муз баскан алыстагы мекенин асманынан да күн жүрүшүн басып өтөт. Мурат Фудзинин этегине барып, колуна бир ууч топуракты алды. Топурак жытын сезди. Топурак жыты Мураттын алай дөлөй болуп турган түйнөсүнө жапон акыны Сайгёнун таржымалын салды.
Kayran Hakın 3 sahır жазам деп alamdı bezip bu Fudzi'nin borundağı tamtığı çıkkan alaçıkta yaşap, жалғыз аяқ жолду ömürü ötüp, ırk kucaqtap çirip ölgönü, жалғыздық can kudayın aylanıp, adamlardan oğlak yaşap, Fudzi'nin daraktarında bezelenip uçkan kuşlar menen, şıldırakkan su menen, şamalga dirildegen жалбырак menen, tünkü tunuğay menen, tankı gün nur menen süйлöşüp, жалғыздықты жан соға çalған Сайгёнхо естеді. Аны 3 сабырын эми, Fudzi'nin jeli bolgon saptарын эми түшүндү. Тирүү үстүндө 4 күнчүк болуп элден сүрүлгөн Сайгё өлгөндөн кийин даңталып, уламышка айланды. Даңталыш үчүн өлүм гана кажетпи? Мураттын жаадына Сайгёну пир тутуп, анын караанына табынган Басёнун 3 сабыры келди. Fudzi boğurnan gelgen jel, şaarga alıp baram seni jelpegичке salıp, heң bağlı belekte. Murat bu 3 saptı içinde güngüröndü da Fudzi'nin jel argısında yaşagan tirүүлükкө bетін tostu. Al Fudzi'ge gelbegende bu ırдын mаңызында түшүнмөк эмес. Murat alakınındağı topraktan joğutkon düynösünü izlegендей кусалыкты искеди. Apası ata konuş toprağın bekem kısıp jerde jatpaganda, al dele bu yertin toprağına mani bermek emez, jıttamak emez. Alakınına salıp alıskı mekenin istemek emez. Bir uç toprak alıskı mekenin sakınttırdı. Erten öz jerine jol aladı. Murat kanç ret bu ıyık jerge gelsem dep tilek kılıp niyet baylap жүрgөн içinde. Mına al oşol ıyık jerde 70'ke gelgende bu ıyık toğunu canınday süyüp Fudzi'nin 36 tarafından süretke tartkan Hokusaydın toğusunda turdu. Toğunun sürü, kaldaygan karaanı, demi, kuvatı anı bir sağımға kıyal beşigine termetti. Al kıyalında jarıkты kapası menen uşul ıyık toğunun borunda жүрді. Ekö kündün alo nurların elden murda tosup çıktı. Apası oşo gün nuruna 100. ayda nurga 100. udu. Al bu toğunun borunda kıyalı elep jelep bulup Fudzi'nin uçu bulut gelgen çokusunda kadimki Yasunari Kawabati жазган min kanat turnalarıday uçup жүрді. Apası da turna kaylanıp ketiptir. Te biyik buluttardı aralap, Gögerem dengizdin jarışkan tolkundарын kuş biyiktiginen kırap durdu. Kıyal düynösünde termelip jatıp, bu ıyık jerdin oldu keremet kasiyetin sezdi. Büt alamdı жаңырtkan apa dep bakırgısı geldi. Göz umaşday çaçırap, kıyalı tegi to etegindegi dengiz tolkundарын minip alıp, gögerem ulu suğa singip barattı. Murat Toğu eteginen bir uç toprak daldı da çöntögündögü bet arçısına salıp bekem tüydü. Al bu toprakta apası jatkan jayga alıp barayın dep tilek arttı. Ha mümkün apasının ruhu da anın janında жүрgöndür. O düynödögülөр bu çalgan жазмыштay jerge, elge, tilge da bölünböйт. Bu ıyık jerin toprağının kasiyetin apası da sezsin dedi. Al geçki mal Fudzi'den Tokyo'ga kayttı. Erteң tanga mal uçat. Narita aeroportu. Murat kattodun ötüp çimadanın jükü tapşırdı. Japoniyanın aeroportunda hiç bir жүргүнчүгө masele jaralbayt. Кезек күтпөй ватылы өтөт. Al самолеттин салонуна отурду. Ортодон орун алды. Жүргүнчүлөрдүн баары өз жайына отуруп, бираздан соң самолет асманга көтөрүлөт. Мураттын жанынан картаң жапон аял жай алды. Bir malda salondon stewardessanın үнү eşitildi. Murat ağa dile көңүл бурган жок. Картаң аял апасынын жашына чамалаштай көрүндү. Japon kempir ağa başını yip sılı uçraştı. Uşusam stewardessanın үнүн кулагы кайрадан çaldı. Bu ün anın ısmын айтып аткандай oldu. Şunda öyle. Stewardessa Murattın ısmын жарыя айтты. Uqtu da sözgө түшүнбөдү. Şu tuşta stewardessa menen politsiya kiyimindegi erkek kişi geldi da Murattın pasportunu suradı. Al kostyumunun töş çöntögünün pasportunu alıp çıktı. Ekö Japon tilinde ağa түшүнүксүз сөздөр менен сүйлөшүп атты. Алар акырын сылык гана "Биз менен жүрүңүз" дегендей ишарат берди. Ал англис тилинде "Кайда?" деп суроо бергенге үлгүрдү. "Биз менен жүрүңүз" деп кайра баш чаңсады стюардесса.
Muratты борттон түшүрмөк болдубу же адашып башка самолетко отуруп алдыбы? Өзү да айран. Башка самолет болушу мүмкүн эмес. Анын уча турган самолету ушу. Жаңылышы да мүмкүн эмес. Мураттын оюнан ар кайсы бүдөмөк ойлор учту. Эчтекеге акылы жетпей турду. Мээсинде мени кайда алып баратат деген беймаза ойлор. Булардын ага ашкере сылык мамилесине караганда чочулай тургандай деле эчтеке жоктой сезилди. Muratты полицейскийдин кичинекей бөлмөсүнө алып келди. Бул бөлмөнүн ортосундагы столдо чемодан турду. Ал чындап эле Muratка таандык чемодан эле. Сиздин багажбы? Деди полицейский. Ооба, меники, деди. Оюнда жаман ойлор, дале уйку кайкы учуп жүрдү. Астыртан тынчсызданып, майда калтырак басканын да сезип турду. Ачыңыз, деди полицейский. Мурат чемоданын ачты. Өзүнүн кийимдери, анча-мынча сатып алган буюмдары. Мындан башка эчтеке деле жок. Полицейский кийимдердин арасынан кече Фудзиямага барып, бет арчысына урулган топуракты алып чыкты да ага көрсөттү. Бу эмне? Деди полицейский. Бул топурак, Фудзинин топурагы, деди Мурат шашкалактап. Полицейский топуракты целлофан баштыкка салды да, муну алууга болбойт, деп кыска сөз айтты да, самолетту кармабай пассажирди салонго алып баргыла, деди англис тилинде. Эч ким ага эчтеке деп толук түшүндүргөн да жок. Болгону бет арчыдагы топуракты гана чемодандан алып калды. Мурат кайрадан самолеттун салонуна стюардессанын коштоосу менен келип отурду. Жүргүнчүлөрдүн баары аны түшүнө бербей олурая карап калды. Самолет абага көтөрүлдү. Иллюминатордон Жапон аралы көрүндү. Улуу суунун ортосундагы Жапон аралы көрүндү. Кемпир аралды өзгөчө сүйүү менен карагандыгы анын көзүнөн да, жүзүнөн да көрүнүп турду. Мурат да асман алдында калган Жапон аралын карап ойлуу тигилди да, жанында отурган кемпирге үн катты. Мен бир уч Жапон топурагын өз өлкөмө алып кетейин дедим эле, ырым кылып, багажымдан алып койду, деди Мурат. Кемпир бир саамга унчукпай акырын гана үн катты. Жапондун жери ыйык, аял ойго тунжурады. Биз бир уч топуракты да сыртка чыгарбайбыз, деди. Самолет барган сайын бийиктеп баратты. Мурат көкрөгүн уялап, жан тамырында ээри албай турган басёнун 3 сабырын эстеди. Гүлдөгөн алчага тең келе албай, өңөштү булуттуу нарыкта уяла түшкөн ай. Самолет барган сайын бийиктеп баратты. Улуу суунун арасында энесинин бир тамчы көз жашындай Жапон жери жатты.